Ha pedang uslap u bajur wala kata nagaliang ki neki theyele kai volleyball kim siamla banse kim siamla map banse ki la mi be cemadan banyak kun persya depet piu yang to 11-5 kajing le kai kalong ke bamar ya khaj bah pedang ka W United persya ya ka Mairang Warrior menta ka sngi hangni hamadan balang hangni senong nong sopian depet kadai ka men kan second knockout 15. women volleyball tournament kebala penlong hang ni ha kamadan sinong jungi depet ka jing lekai kalong sya ke internet adu kata kini kidi kebala poi final handai kebas ngusi kalong banamar ke jing pentut no jong kene kemariang ha ke semi final warla kata 7-15 warla kata nagaliang jongki kim kwa banwan yale dah kawai ke semi 6 ta ke final te kumta bagila poi ha kene ke jaka ki kwa ban mi madan bet te kumta kalong sisa ke internet bat ihon hadu kata-kata bet uslap ubajur bat bersirkai hadu kata-kata kim salia bat kim map mano perlok be itu igine ki players bet kine ki players de jong Mairang Warrior ki bade nang te na lum mission bet kine pade ki de na menter menter ki ai kerteng ka daka W United kene ka rong Reds bat kene ka rong white stripe red pade kadai na Mairang kene ka red stripe white kadai na menter right 17-7 Yasutu ngayak ini Eighteen seven. ngi sen ki players tang ba ki kwa ele hi ngam tip la syai tip kidang la ne man lej belap 19-7 19-7 sngap la point 19-7 kemut ba ka klan siliang ka klan kane ka W women bat mentak la job lai set kane ka de set ka ba lai lada ki job mentak kemut ba ka W women klara ia ka 6 job ha kane ka tournament ka ba penlong mangi hang ni ha kamadan school 27 ini de we ni players jongka Mairang iba kam biang kar komelekai te we ba syate sekendong iba service ru ibiang hi kar komelekai ite we prang bandong keto kene veteran kibala kam no met ki lekai bat kila kam tulot bat kimla bahasyu benelekai te wala kata nga men sem nam ta jongki ba kile la benelekai bah